Malo ngā lua Tala Fou o Tala Fou mai Ausetalia le Radio Samoa. Wa amatalango na ina le ita i le tele o tangata i vaenga mautua o New South Wales, ono le fofuanga to si itia le wall o le Waingala Dam o levo na tau ai le iai lava se mea ua whatau nuina. O niso i rātou i olo o whailolo rātou le fia e au fia i tangata na nofu au mau i le whaitu o Forbes le olo o matua i a fia i le so i lolonga ma o rātou whailua o toe foi i mawhatianga nei peo na iei tau sanga o tea ma o mana o mia lava na whaia se ngā yoinga. O le Lakeland River le olo o a fia i le whaitu le i lolonga ma o le so wa ave se o mai ere to o telo tangata mai le no fuanga o na o le maua lunga o le tūlanga wa iei le suawai ma lolonga ma a fianga wa iei le pito nuu o le whaitu o New South Wales e se mai ana nafi sa a fia i fo i isi whaitu tua oi ma o lo wha o pea o na mawhatia i lolonga. O le a whaamuta le Woolworths ana whainga whaavae whaatau i tui pui pui o le whaamai ko viti se furuiwa le sa mana o mia i rau whainga ruenga umane ia whaia tui pui pui mana o mia mo le ko viti. Walau rola le Woolworths le vaasore nei o se ilo i longa whaatau i le tali atu le whaamai na whaia ma whaia mai e le whaiunga le o toi mana o mia le o whainga ruenga e whaia tui pui pui e lua a wauna ia mahalosi ina ia whai tui pui pui. O whaero fo i le avese o nisi o screen sa whao ngā, i le whaatino ina o ngā ruenga ma le au unanga, no winga le whaia o nei suinga, o toe anga wa ai fo i nisi o lau whai ngā ruenga sa ngā i ese mua mai a lātou ngā ruenga o no le whaia o ni tui pui pui. O whaero e se sui o le pulenga le Woolworths, Dr. Rob McCartney, e o le maua lunga lau whaatangata ua whaia tui pui pui le community, o se fesoso ani tele lea, ma ua whaiti te ai malamtianga o le whaamai. Pau vaenga o lo whaatuma wina pēr e supermarketi o le tuwina o hand sanitizers ma wipes i whaito toa o whaloloa mo le whao ngaina ele au whaatau. Ua mōlia neni Tala Fou se toa lima le whasio ti tangata i le mariu wai o se alii i le tu i mātua me le pone. Ma o se ali e ruasu lima tausanga o mariu na ua whatau ina mai na osfa ia ma whao lima i tangata i se whale i North Crescent i le aso sa furuono o ke topo al tausanga nei lava. Mai le toa walu o li i Tala Fou na pueina leo leo, mō lia le toa walu i le ave wha mālosi o tangata, ma le isi toa lima mō lia i le whasio ti tangata. Na amata pueina i rātou ia i raso sa furu iwa o ke topa, na ua whaia o sfa inga leo leo. O le te mineiolo o wha au le suenga, ma ua wala au fo i leo leo i nisi o sila fiani whamtaranga le nei wha alawe ina ia whaso soniane i le suenga. O loo i se tūlanga whale tonu, si tangata le na fia i se whalawelawe, i se whale toleni po le gym i Brisbane i le tāwana leila. Wa mai li potia se di e tolu sultau sanga sa toleni ai le gym Snap Fitness i Spring Hill, ai a fia ai na ua pau i ai ilunga, se tasio mea toleni ma whaavawe atua i loa paramedics mo le whai au tong fitinga. Paisitinga ino manuanga ma lo whaataria se isi di poti mai le whanamai. Ma o se mata upo te whafangu ai ma se whamanatu i le atunuu ma tangata toleni ia whaamautino le saunga le mui no fuanga whaapea o na o nei whaale tonu laiti e ono te lea so na fianga i le soifua. O lo whaataria nei se whaamtaranga mai le pulenga le gym i le tūlanga na tūra i mai a to ai ma se di poti da tamai i seri i le na fia o lo i le whanamai. Ma le tala mulimuli mai Quinselani wa lipatia mai ai le maua o ata mai le CCTV o lo o maua le le iai le tusa ma le 5 wafe o le tau o sikaleti na ngā oia mai le tūle i mātua Quinselani e se tasi o whale o loa ma ave na nā e se mai i se palani keke. Vai mai leo leo lo whetau wa ina le ngā oia mai o nei sikaleti mai le whale o loa i le waveao i le whaai unga lava o le masino o kitopa. O lo o maua iata mai le CCTV ni eri o lo o whai hoodies ma whao ngā le kolo pāsa i tulau e langa i whai totoa o le shopping center lea ma o so whai aloa ma le whale o loa. O lo o sila nei la leo leo iata le CCTV ma o lo o fia maua fo i leo leo ni sila fia ni whamtaranga i le mata upule nei ina ia whesosoni ane. O mai tawina e peona ta ore ripoti o nisi nei o i toa ngā osfa inga ua aadia e mai fo i nei mai tau e se mai le whao ngā ina o ta vale peona iei ram rates ai fōringa ua whao ngā upenga ia e langa i whai toa ma ulu whale ai e osfa ia no fuanga o pisi nisi a tangata. Tala ia le video Samoa mai Ausetalia, mo le nei fo ia o uri mau fo i se isi whao poponga i le aso a tai au. Manuia ngā ruenga o whenga iai, whasoi